ikintu cya mbere ni amakuru y'ibyabereye mu gihugu hirya no hino yose ndarayumvise. Utunze radio numva amakuru yo kuri Radio Rwanda, numva ibiganiro biba kuri Radio Rwanda, numva radio bikumariye. Ubuze ka radio kanje kaba ku musego, iyo amakuru ageze nzi isaha yayo kugira ngo numve aho abandi bageze. Baramutse abateze amatwi Radio Rwanda muri saa 12 za mu gitondo, twinjiye mu isaha ya mbere y'amakuru avugwa kuri uyu munsi, amakuru mu Kinyarwanda ku buryo burambuye. Mukaba muzindukanye nanjye Jean Daniel Sindayigaya kuri mikoro, Uwimana Janine ari ku buhanga bw'ibyuma, mu gihe Uwineza Clara agenzura gahunda za Radio Rwanda. Amakuru yacu arubakira kuri zino ngingo z'ingenzi. Isaha 8 z'amanywa nibwo ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA kiza gutangaza amanota y'ibizamini bisoza amashuri abanza n'icyiciro rusange cyayisumbuye kizwi nka troncome. U Rwanda rurashimirwa ko rwateye intambwe igaragara mu kugabanya ubushomeri mu rubyiruko. Ibande barushimira uraza kubyumva muri aya makuru. Ibitaro bya Kirinda byo birasaba leta kubifasha gukemura ibibazo bikomeye bifite, birimo ikibazo cy'umuhanda unyura rwagati muri ibyo bitaro. Mu mahanga turaza kunyarukira muri Zambia. Polisi yatangaje ko ku mugoroba w'ejo ku wa gatatu umudepite wabaye na minisitiri yishwe arashwe n'abashinzwe umutekano ubwo bari basakije urugo rw'umunyapolitiki Brian Mundubire waje ku mwanya wa kabiri mu matora y'umukuru w'igihugu aherutse kubaho muri Zambia. Muri siporo turi kumwe na Olivier Twishimire. Uribanda kuki? Turagaruka ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi izatangira urugendo rwo gushaka itike y'igikombe cya Afurika cya 2027 yakira Liberia mu mukino uzabera kuri Stade Amahoro ku itariki 25 z'ukwezi kwa 9. Turagaruka kandi no ku mpuzamahanga y'umupira w'amaguru muri Afurika. CAF yamaze kumenyesha APR ko igomba kujya gukina umukino wayo ubanza wa Champions League uzayihuza na Les Aigles du Congo, bakazakina Kinshasa nyuma y'uko APR yasabye kutakinira kubera intambara ndetse na Ebola. Ibrahim Rodri yamaze kwerekwa abakunzi ba Barcelona kuri Stade Camp Nou. Turaza kandi kunyarukira muri Tanzania mu mujyi wa Morogoro, turahasanga abazina bawe Olivier Uwimana. We aratubwira ibijyanye n'imikino ya FESA ihuza ibigo by'amashuri byo muri Afurika y'Iburasirazuba. Iyi mikino igeze ku munsi wa 5 aho wasize u Rwanda rwegukanye umudari wa zahabu mu gusiganwa ku maguru muri metero 100 ndetse runagera mu mikino ya nyuma mu bindi byiciro bitandukanye. Uwimana Olivier arahatubereye. Mu myidagaduro Salomo Uwishema uribanda kuki? Mu myidagaduro turabwira ko witwa Cyogere Edmond cyane mu itorero ishyaka ry'intore y'undi yakomeje imyiteguro y'ubukwe bwe n'uwitwa Shakira mu itsinda rya Jaisha asanzwe n'undi areberera inyungu. Ni mu gihe hanze y'u Rwanda turabwira ko umuhungu wa Jose Chameleone yitwa Abba Marcus n'umukunzi we Angelica ubu ngubu bongeye kunga ubumwe, ni nyuma y'uko mu minsi ishize hari haje agatotsi mu mubano wabo. Witwa Chidima uyu nguyu ni usanzwe afite ikamba rya Miss Universe rya Nigeria akomeje guhangana n'amategeko yo muri Afurika y'Epfo aho bashaka kumwirukana muri iki gihugu. Bakoze cyane ngize ingingo z'ingenzi namwe mutange ibitekerezo. Tanga ibitekerezo muri aya makuru ku butumwa bugufi SMS andika Rwanda usiga umwanya wandika ubutumwa ubwohereze kuri 5074. Ibitekerezo byanyu rero bihawe ikaze. Kuri uyu wa kane ku isaha ya 8 z'amanywa ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA kiraza gutangaza amanota y'ibizamini bisoza amashuri abanza n'icyiciro rusange cyayisumbuye kizwi nka troncome. Iki kigo kivuga ko amanota atangazwa ari ay'abarangije amashuri abanza n'icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye. Ibizamini bya leta mu mashuri abanza byakozwe n'abanyeshuri 277,452 barimo abarenga 900 bafite ubumuga bakoze ibizamini biteguye ukwabyo mu buryo buhuje n'imiterere y'ubumuga bafite. Ibizamini bya leta byo mu mwaka w'amashuri wa 2025-2026 by'amashuri yisumbuye bikaba byaritabiriwe n'abakandida 259,858 barimo 149,533 bo mu cyiciro rusange kizwi nyine nka troncome cyangwa O level. Igihembwe cya mbere cy'umwaka w'amashuri mushya wa 2026-2027 cyo kizatangira ku itariki 7 z'ukwezi gutaha kwa 9.
Raporo y'umuryango mpuzamahanga wita ku murimo ku ishusho yawo mu rubyiruko yerekana ko u Rwanda rwateye intambwe igaragara mu kugabanya ubushomeri mu rubyiruko, aho bwavuye kuri 23.3% mu mwaka wa 2021 bukagera kuri 16.4% mu mwaka ushize, bihwanye na 6.9%. Bosco Kwizera. Urubyiruko ruri mu babyaje umusaruro amahirwe y'uko u Rwanda ari igihugu kigendwa n'abanyamahanga benshi ku mpamvu zinyuranye. Urusanga mu bihangiye imirimo ishingiye kuri serivisi batanga, bakaba bagaragaza ko ibyo bakora bifasha abasura u Rwanda. Kera byari bigoye kugira umuntu azamenye kwiga kamera, azamenye kuyikoresha, ariko ubu igihugu cyafunguye amarembo, abantu mu mashuri arahari yigisha abana, amativeti arahari yigisha ibya audio visuel, ku buryo bitari ngombwa guhamagaza abanyamahanga baza kudufasha muri ibyo bintu. N'abantu muri rusange barakubaza ngo kuki mama ufite abakozi benshi, tutabasubiza ati atanga akazi kugira ngo abantu bose babashe kumenya gutanga serivisi mu ikawa, bamenye n'ikawa. N'abanyamahanga baraza, ariko abanyarwanda cyane cyane basigaye baramenye ikawa cyane. Ubwo nabo uko bagenda baza niko bagenda batugurira amakarite, amadarapo, ibitabo by'indimi, abashaka kwiga ururimi rw'ikinyarwanda bakarwiga. Nibyo tugenda tubona kuri uwo musaruro w'ibi bintu byacu dukora. Mu gihembwe cya kabiri cya 2026 ubushomeri bwari kuri 13.4%, bivuze ko abarenga 729 nta kazi bari bafite. Urubyiruko rufite hagati y'imyaka 16 na 30, ubushomeri bwari kuri 15.7%, ku bagore bwari kuri 15.5%, mu gihe ku bagabo bwari kuri 11.6%. Nubwo bimeze bityo ariko hari abakoresha n'abakozi bafite icyizere ko intego yo kugabanya ikigero cy'ubushomeri kikagera kuri 12% bitarenze muri 2029 izagerwaho. Urugero mu myaka 2 ishize twari dufite abakozi 56, ariko ubu ngubu tumaze kugera ku bakozi 180. 98% abanyarwanda, tugaba dufitemo abanyamahanga bakeya bari mu kudufasha kwesitara imashini no kumenyereza abakozi bacu. Experience yanjye igenda yiyongera umunsi ku munsi, nko buri kwezi tugira ikintu twita town hall, dura nk'abakozi tukavuga ibibazo byacu, tukavuga iterambere ryacu tugezeho, mbese bigatuma dukunda akazi kacu, bikatumotiva. Natwe niba dushyigikire nk'uko natwe twiteje imbere mu buryo bumwe, tukavuga ati reka dushake imirimo y'amaboko dukore, nyine natwe dukore tekinike, natwe baduhe bega babere kudukumira ahantu tugeze, bumve ko dushoboye, kandi nkeka ko n'ayo mafaranga yakabaye azana umuntu w'umunyamahanga natwe yakatugezeho, natwe tukiteza imbere. Mu Rwanda imibare yerekana ko 59.7% by'abari ku isoko ry'umurimo bari mu cyiciro cy'abadafite akazi gahagije cyangwa kadatanga umusaruro ukwiye. Impuguke mu by'umurimo Jean Mukunzi asanga gahunda zose ziteza umurimo imbere mu gihugu zikwiriye guhurizwa hamwe kugira ngo zitange umusaruro ukwiye. Ikindi gikenewe ni coordination. Initiative usanga muri Mifotra, hari izo usanga muri Minicom, hari izo usanga muri PSF, hari izo usanga ahantu hatandukanye. Ni ngombwa guhuza ibyo bikorwa byose, hakazajya habaho no kongera guhura hashize amezi 6 umwaka, bakaretse tugeze kuri ibi ngibi, se turi inyuma ya gahunda twihaye cyangwa se turimo turagera ku byo twiyemeje. Iyi raporo ya ILO igaragaza ko ku isi abagera kuri 67 bangana na 12.4% by'abagejeje igihe cyo gukora, no kuvuga abafite hagati y'imyaka 15 na 24 bari abashomeri muri 2025. Uretse aba hari n'abagera kuri 257 batari mu ishuri, ntibabe mu mahugurwa kandi ntibagire n'akazi. Wizera Bosco mu mujyi wa Kigali. Ubundi tukiri mu mujyi wa Kigali, ibishanga n'ibyanya birinzwe harimo n'ibirimo gutunganywa muri uyu mujyi wa Kigali byugarijwe n'ibikorwa bya muntu bishobora kubyangiza bitaratanga umusaruro byari byitezweho, kubera ko hari amazi yanduye abyoherezwamo akangiza urusobe rw'ibinyabuzima bihabarizwa. Gusa umujyi wa Kigali urihanangiriza abarenga ku mabwiriza yo kubungabunga ibi byanya, uzabifatirwamo azahanwa bikomeye. Francine Umutesi arakomeza. Kuri ubu imirimo yo gutunganya ibishanga 5 byo mu mujyi wa Kigali irimo kugana ku musozo. Leta yashoye imbaraga n'amafaranga menshi mu gutunganya ibi bishanga kubera impamvu zirimo no kuhagarura ibinyabuzima byari byarahahunze mu bihe byashize. Twebwe tuzana no twasanze hakiri ibisenyano by'inganda. Cyane cyambere twakoze twabanje gukuramo ibisenyano kugira ngo ibinyabuzima biri mu gishanga bishobore kubaho neza mu buzima
bwabyo. Hari abantu barageragamo, abantu bahahingaga bavuyemo, hanyuma dutangira gutunganya igishanga. Twateyemo ibiti, tuzana amazi aribyo aya mapondi nk'uko muyarebeye hano inyuma, ibyuzi binini. Ikindi twongeyemo ni ugutera ibiti bitandukanye, ibiti by'inyoni zihagararaho, bikurura inyoni zose zikaza muri kino gishanga. Igishanga cya Gikondo, icya Nyabugogo, icya Kibumba, icya Rwampara n'icya Rugenge rw'Intare nibyo bigize icyanya kuri ubu cyiswe Kigali Eco Park, cyitezweho gukorerwamo ubukerarugendo bubungabunga ibidukikije. Mu gihe imirimo yo gutunganya iki cyanya irimo kurangira, cyugarijwe bikomeye n'ibikorwa bya muntu byangiza. Hanze yacyo, amazi yanduye n'imyanda ituruka mu ngo ndetse n'ibigo bigihanamiye biracyamenwa mu nzira z'amazi n'imiyoboro igana neza mu bice bitandukanye by'iki cyanya, ndetse nka Nyabugogo ho hari n'ahari ivomo rusange usanga abantu bakarabiramo, abandi bameseramo, maze ayo mazi mabi agashoka mu gice cy'igishanga kirimo gutunganywa. Ni ikibazo cyugarije na pariki ya Nyandungu imaze igihe kinini ihanganye n'amazi yanduye aturuka cyane cyane mu nganda zikorera mu cyanya cy'Imasoro. Ubuyobozi bw'iyi pariki buravuga ko ibi bihangayikishije. Iyo imyanda ije ari myinshi cyane cyane nka chemicals, biba bigoye kugira ngo igishanga gishobore kuyungurura iyo myanda. Ubwo biba bisaba ko natwe dufata ingamba zitandukanye kugira ngo tube twahangana n'iyo myanda. Ikibazo iteza ni uko hari urumva iyo amazi aje muri iyo channel ahindukira muri ponds. So izo ponds cyangwa ibyuzi bifitemo ibinyabuzima bitandukanye. Iyo hajemo chemicals rero ibyo binyabuzima birapfa. So biba ngombwa ko ayo mazi wenda tubana kuyadivertinga tuyaterekeza ahandi hantu iyo tubonye asa nabi, kugira ngo tubanze turebe ikibazo aho kivuye naho giturutse n'impamvu cyabaye. Kugeza ubwo twakoraga iyi nkuru, iki kigo cy'igihugu gishinzwe kubungabunga ibidukikije REMA cyashatse kuvuga ku ngamba z'umwihariko cyaba gifite zo kurinda ibi byanya. Gusa umujyi wa Kigali wo uvuze ko umaze iminsi mu bukangurambaga bwo kwibutsa abawutuye ko bagomba kumena imyanda habugenewe. Umuvugizi w'uru rwego Emma Claudine Ntirenganya yemeza ko bazabirengaho bazahanwa hakurikijwe imyanzuro inama njyanama yafashe ku mabwiriza agenga isuku. Amazi yanduye ntabwo agomba koherezwa mu miferege, ntabwo agomba koherezwa muri za ruhurura, kirazira kikaziririzwa ndetse n'ibintu rwose bihanirwa, kandi bikagenda bihanirwa bitewe n'inyubako uko ingana, amazi arekura uko angana. Twagiye tugenda tubibona yuko hari igihe usanga abantu barekuriye amazi yanduye muri za ruhurura, rimwe na rimwe arimo n'imyanda iva mu bwiherero akamanuka akajya mu bishanga. Ibi bishanga birimo biratunganywa kugira ngo bikomeze kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima, bitume dukomeza kugira umwuka mwiza duhumeka. Iyo rero harimo kujyamo iyo myanda, ntabwo ibi bishanga bikora akazi neza byagenewe. Miliyari zirenga 80 z'amafaranga y'u Rwanda izo leta yashoye mu mushinga wo gutunganya ibi bishanga bitanu byo mu mujyi wa Kigali yakoreshejwe mu mirimo yo gukuramo ibikorwa byose byari birimo n'inganda zashoboraga kubyangiza, kubakamo ibikorwa remezo by'imyidagaduro birimo n'ibibuga by'imikino itandukanye, utuyira tw'amagare n'utw'abanyamaguru, kugaruramo urusobe rw'ibinyabuzima binyuze mu gutera ibiti gakondo n'indabo, gukumira no kuyobora amazi y'imvura ava ku misozi kugira ngo agabanye ibiza n'imyuzure byibasiraga umujyi wa Kigali, n'ibindi bisaba ko hafatwa ingamba z'umwihariko wo kurinda ibi byanya kugira ngo bizatange umusaruro byitezweho. Hansine Umutesi, i Kigali. Naho ubuyobozi bw'ibitaro bya Kirinda mu karere ka Karongi ubwo buyobozi burasaba inzego za leta kubufasha gukemura ikibazo cy'umuhanda unyura rwagati muri ibi bitaro, ibintu ngo bibangamiye imikorere y'abakozi babyo ndetse n'abarwayi babyivurizamo kubera ko umuhanda ukunze gukoreshwa n'ibinyabiziga byinshi. Aphrodisi Muhire. Ibi bitaro biherereye mu murenge wa Murambi byinjirwamo n'umuhanda munini uva muri santere y'ubucuruzi ya Shyembe. Ni umuhanda ugana ku mashuri yari hafi y'ibi bitaro, ku biro by'umurenge n'ahandi. Dr. Byamukama Emmanuel, umuyobozi mukuru w'ibitaro, asobanura ko kuba ibinyabiziga kandi byinshi binyura muri uyu muhanda uca mu bitaro rwagati bigira ingaruka ku barwayi n'abakozi b'ibitaro. Umuhanda uyu winjira neza unyura imbere y'aho tugurira uduhinja dutoya. Uduhinja rero dushobora kumva nk'urusaku kagira impact kuri utwo duhinja. Ikindi cya kabiri, ntabwo ari byiza ko imodoka zinyurana n'abarwayi, zinyurana na ambulance, zinyurana n'abakozi mu bitaro imbere. Ubundi ibyo nzi nuko no kuvuza amahoni ntabwo byemewe.
ibyo rero byose iyo bishyize hamwe bibaza impamvu umuhanda ukomeje kugira mu bitaro n'imodoka nini ahubwo ni na za bisi zize gutwara abanyeshuri hano iyo barangije cyangwa basubiye ku ishuri kuko ishuri riri inyuma y'ibitaro. Turifuza yuko akarere gafatanyije n'izindi nzego uyu muhanda bawunyuza n'ubundi abaturage kuko hari ahantu hahari. Abaganira ibitaro nabo bavuga ko ibinyabiziga bikunze kunyuramo bibangamira cyane cyane indembe. Bangamira umurwayi urembye cyane, iramusakuriza nyine n'abarwaye umutima bikaba byamugiriraho ingaruka. Ni kimwe mu bibazo bimaze igihe bidakemuka kikaba cyongeye kugezwa ku bagize inama njyanama y'akarere ka Karongi ubwo basuraga ibi bitaro. Umuyobozi w'akarere ka Karongi Muzungu Gerard yatangaza ko habuze ubushobozi bwo kwimura abantu batuye mu nkengero aho uwo muhanda wakwimurirwa, ariko rwazakomeza gushakishwa ingengo y'imari yo kubikora. Nawe iri mihanda dushaka gukora kugira ngo inzira ijya ku bitaro ye kuzagica ijya nyuma y'ibitaro kujya mu bitaro, ariko nawo birasabwa ingengo y'imari tudafite uyu mwaka, ariko duteganya ko tuzashaka kuzakorwa. Hakazabanza urumva harasaba kwishyura gukuramo amazi ari mu muhanda hariya ku exproprier, ukabona ko umuhanda wakorwa nabyo biri mu bikenewe gukorwa, ariko bitari muri uyu mwaka tutabifite mu ngengo y'imari, ariko biri mu byo tuzashyira mu igenamigambi. Uretse ibinyabiziga n'abaturage bakunze gukoresha uyu muhanda ureshya na metero zisaga 100. Aphrodis Muhire, Ikirinda. Mu kwita ku buzima bw'umwana, ababyeyi barasabwa kwita ku buzima bwe kuva agisamwa, birinda nk'ababyeyi byakwangiza ubuzima bwe, ndetse bakanitwararika kumwonsa neza nta kindi bamuvangiye mu gihe cy'amezi 6 ya mbere akivuka, kugira ngo umwana agire ubuzima bwiza. Ibi barabisabwa kandi banabisabwe mu gihe hatangizwaga ku rwego rw'igihugu ubukangurambaga bw'icyumweru cyahariwe konsa. Iki gikorwa kikaba cyabereye mu karere ka Gisagara. Janine Ndayizeye. Iki gikorwa cyo gutangiza icyumweru cyahariwe konsa neza cyabereye mu murenge wa Muganza mu karere ka Gisagara, umurenge ufite igipimo cy'igwingira kiri hejuru kuri 34.8%. Ibi ngo biterwa hanini n'amakimbirane yo mu miryango ndetse no kunywa inzoga zitujuje ubuziranenge, bigatuma ababyeyi batabona umwanya uhagije wo kwita ku bana. Nyuma y'ubutumwa butandukanye, ababyeyi bagaragaza ko hari ibyo batakoraga neza mu kwita ku buzima bw'umwana, ariko bafashe izindi ngamba. Impamvu nabigira ku inshuro zagenwe, ashobora yenda kuba asinziriye, umwanya asinziriye urumva ntago namwusa asinziriye, ariko nk'umwana akangutse nyine mpita mwoza. Ariko hari impuguro nahakuye yuko yenda niba umugabo agiye kunywa inzoga, ngiye ngomba guca bugufi nkisigara mu rugo nkita ku mwana wanjye. Kandi ntabwo najyaga menya ko gusiga amashereka ari ingenzi, hari igihe byabaga ngombwa ko siga n'amata, ariko uyu munsi nasobanukiwe neza yuko gusiga amata bitemewe, umwana agomba konka amashereka. Ikigo gishinzwe kwita ku mikurire no kurengera umwana NCDA kigaragaza ko mu Rwanda hari intambwe ishimishije yatewe, aho ababyeyi bonsa amezi 6 ya mbere ntacyo bavangiye umwana bari ku kigero cya 82%, naho abana bonka ku isaha ya mbere bakivuka bagera kuri 79%. Nyamara iyo umwana atonse umuhondo akivuka ngo abatakaje ikintu cy'ingenzi. Umuyobozi mukuru wa NCDA Ingabire Assumpta hari ibyo yongeye gusaba ababyeyi. Konsa kuva umwana akivuka kugera yuje imyaka 2, hakiyongeraho imfashabere bifasha umwana gukura neza mu gihagararo ndetse no mu bwenge. Ubushakashatsi bwagaragaje ko abana bonswa neza bagira ubudahangarwa bukomeye bubarinda indwara z'impiswi, indwara z'ubuhumekero n'izindi ndwara zandura, ndetse bigafasha mu mikurire myiza y'ubwonko ituma bagira ubushobozi bwo kwiga no gutsinda neza mu mashuri. Bafite amahirwe menshi yo kugira umusaruro mu kazi no kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu. Nk'uko na deje w'ibitaro yabigarutseho, konsa cyangwa konka biha n'amahirwe umubyeyi ko bimurinda indwara zimwe na zimwe nka kanseri y'ibere ndetse na kanseri y'inkondo y'umubiri y'umura. Duharanire kubaka u Rwanda rufite abana bafite ubuzima bwiza, bafite imirire myiza kandi bafite ejo hazaza heza. Konka n'ubuzima, konka n'ishoramari. Guverineri w'Intara y'Amajyepfo Kayitesi Alice yongeye kwibutsa ababyeyi ibyo bagomba kwitwararika mu kurinda abana igwingira. Ahubwo ndashaka no kugaruka ku cyo dukwiriye kwirinda kandi tubona cyabaye akarande mu babyeyi, mu kwirinda inzoga, ariko by'umwihariko inzoga z'inkorano
nk'uko tumaze iminsi tubibashishikariza kuzirinda. Inzoga nta kamaro zimaze, ariko kandi zinafite ingaruka ku mubyeyi no ku mwana yonsa. Nta mubyeyi ukwiriye kunywa icyuma, nta mubyeyi ukwiriye kunywa igikwangari ngo narangiza ajye konsa kubera ko bifite ingaruka ku mwana. Akarere ka Gisagara kari mu turere dufite igipimo cy'igwingira kiri hejuru kuri 33.2%. Imibare igaragaza ko mu Rwanda muri rusange abana bafite ibibazo by'igwingira bagera kuri 27%, bakaba bateganya kuzabigabanya bikagera munsi ya 15% muri 2029. Insanganyamatsiko y'iki cyumweru cyariwe konsa igira iti konsa neza ishingiro ry'iterambere ry'umwana. Janine Ndayizeye, mu karere ka Gisagara. Itsinda ry'intumwa zaturutse muri Minisiteri y'Ubuzima n'Imibereho Myiza y'Abaturage ya Namibia ziri mu Rwanda, aho zaje kwiga uburyo rukoresha ikoranabuhanga mu buvuzi, uburyo amakuru y'ubuzima abikwa kandi agakoreshwa, imikorere ya laboratwari ndetse n'imicungire y'amakuru y'ubuzima. Izi ntumwa zikaba zirangajwe imbere na Dr Alphonse Amomo, uyu ni umuyobozi wungirije w'ishami rishinzwe ibikorwa muri iyo Minisiteri y'Ubuzima ya Namibia. Zikaba ku munsi w'ejo zarakiriwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC. Mu biganiro byabaye, impande zombi zasangiye ubunararibonye ku mikorere y'urwego rw'ikoranabuhanga mu buzima mu Rwanda, harimo gahunda ya ubuzima, uburyo bwo gukurikirana no gutahura indwara, kunoza ireme ry'amakuru ndetse no gutuma sisitemu zitandukanye zishobora guhanahana amakuru meza. Izindi ntumwa ni za Minisiteri y'Ingufu n'Umutungo Kamere w'Amazi muri Somalia, zakiriwe mu Rwanda, aho ziri mu ruzinduko rugamije kwiyungura ubumenyi mu by'imicungire y'amazi. Iri tsinda ryakiriwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe umutungo kamere w'amazi RWB, rikaba ryarasobanuriwe byinshi ku bijyanye n'uburyo u Rwanda rukoresha mu gukurikirana imiterere y'amazi n'amakuru ayerekeye n'ibindi. Simbukiriye mu karere ka Nyagatare, aho ubuhinzi bw'ikawa bugenda bwaguka. Kuri ubu rero ubuhinzi bw'ikawa buri ku buso buhinzeho iki gihingwa bukaba bumaze kurenga hegitari 3,000, mu gihe intego ari uko mu mwaka wa 2029 ubwo buso buhinzeho ikawa buziyongera bukagera kuri hegitari 4,500. Nubwo ubu buhinzi busa naho ari bushya muri aka karere, ababuyobotse ku ikubitiro bavuga ko bwababereye imbarutso y'ubukungu. Niyo nkuru Valence. Hashize imyaka isaga 4 mu misozi mito ya Gishoro na Shonga mu murenge wa Tabagwe hatangiye kugeragerezwa ubuhinzi bw'ikawa. Karumba Faustin utuye mu mudugudu wa Gikoba akaba ari mu bambere batangiye ubu buhinzi, avuga ko yasanze ari isoko y'ubukungu. Kawa ari isoko y'ubukungu kubera yuko n'ubu muri gihembwe saru ikawa byanteye kuvugurura inzu iri hariya hirya rero ananiye kuri ibibazo bitandukanye. Muri iki gihembwe mu kwezi kwa 4 no kwa 3 nasoromye ikawa ku buryo naje kubona nka miliyoni nk'eshatu cyangwa se 3 n'igice nkurikije ukuntu nagiye nsoroma n'ibiro by'ukuntu byagiye bigenda kwikarine. Byongeye rero kunezeza, binamfasha nuko umuryango wanjye ushobora kubaho neza. Imirenge ya Kiyombe, Gatunda, Mukama na Karama niyo yari isanzwe izwiho ubuhinzi bwa kawa mu karere ka Nyagatare, ariko amakuru atangwa n'ubuyobozi bw'aka karere avuga ko ubu yageze mu mirenge yose ikagize. Ubu ihingwa kuri hegitari 3,230. Mu rwego rwo kongera ubuso, ubu harimo gutegurwa ingemwe z'ikawa zisaga miliyoni 1 zizahabwa abahinzi. Musabyimana Alfred uhagarariye company Strong Coffee irimo gufatanya n'akarere ka Nyagatare muri iki gikorwa, avuga ko abahinzi bazahabwa izi ngemwe ku buntu. Urebye ku masezerano company ifitanye na YEB ndetse n'akarere ni uguteza imbere igihingwa cy'ikawa muri mirenge navuze y'akarere ka Nyagatare. Niyo mpamvu ingemwe dutegura tuzibaha nta kiguzi mu byo kuzibakundisha. Hanyuma rero cyagaragaye nuko bazishimiye, kandi nanone nyine baziri gutanga umusaruro. Ngira mwabibonye kugeza ubu ngubu ubukangurambaga buri kwigisha. Akarere ka Nyagatare gafite intego ko mu myaka 3 iri imbere kugeza mu 2029 kawa izaba ihingwa kuri hegitari 4,500. Umuyobozi w'aka karere wungirije ushinzwe ubukungu Matsiko Gonzaga avuga ko kugera kuri iyi ntego bisaba uruhare rw'inganda zitunganya kawa ndetse n'abahinzi ubwabo. Ingamba ni ugukomeza gukorana n'inganda. Kugeza uyu munsi dufite inganda 4 zitunganya umusaruro wa kawa mu karere kacu, hakaba hari n'undi mushoramari uteganya kubaka uruganda. Rero buri mwaka haba hari imihigo muri abo banyenganda batandukanye bazafasha abahinzi kubona
ingemwe. Bivuze ngo rero ni muri ubwo buryo dufatanya n'abanyenganda kugira ngo ingemwe tuba twateganyije buri mwaka zigerweho ndetse tunazirenze. Aha i Nyagatare ubu habarurwa ibiti bya kawa bisaga miliyoni 8 bikaba bitanga umusaruro ungana na toni zisaga 1,700 z'ikawa y'ibitumbwe. Mu myaka 3 iri imbere biteganyijwe ko ibi biti bizagera kuri miliyoni zisaga 11. Valence niyo nkuru, Radio Rwanda mu karere ka Nyagatare. Ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere iyoherezwa mu mahanga ry'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi NAEB yatangaje ko kuva tariki 10 kugeza kuri 14 muri uku kwezi ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi u Rwanda rwohereje mu mahanga yarwinjirije amadolari y'Amerika miliyoni hafi 11 arizo miliyari hafi 19 mu mafaranga y'u Rwanda. Amafaranga yakomotse ku bicuruzwa byoherejwe hanze bifite uburemere bwa toni 9,900. Uyu akaba ari umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi bw'imboga, imbuto n'indabo, ikawa, icyayi n'ibindi bikomoka ku buhinzi n'ubworozi. NAEB itangaza ko u Rwanda rwabyohereje mu bihugu birimo Ubwongereza, Ubuholandi, Ubuhinde, Ubufaransa, Leta Ziyunze z'Abarabu, Ubushinwa, Bangladesh no mu bihugu by'Afurika. Abahinzi n'aborozi bo mu ntara y'Iburasirazuba bongerewe ubumenyi n'ubushobozi mu bijyanye no guhangana n'imihindagurikire y'ibihe biciye mu mushinga TREPA. Baravuga ko kuba bahujwe n'ibigo by'imari bitanga inguzanyo bigiye kubafasha kwagura ibikorwa byabo. Tito Dusabiremo. Koperative Kotamo ikora ibijyanye no gutera amashyamba no kuyabungabunga mu karere ka Ngoma ni koperative ifite abanyamuryango 456 bafite ubuso bwa hegitari hafi 68 ziteyeho ibiti mu buryo buhuje. Ikaba ari imwe mu zafashijwe n'umushinga TREPA kuvugurura ishyamba ryabo batera imbuto igezweho. Nta musaruro wabonekaga, twari dufite ubwoko bw'ibiti bya kera bidatanga umusaruro, byumvikana twarahombaga, ntabwo byabashaga gukura ugereranyije nuko ibyo dufite ubu bimeze. Nyuma yuko dukoranye na TREPA twahinze ishyamba ryiza, duhinga ubwoko bw'ibiti byiza bikura vuba byo mu bwoko bwa Microcoris, ubona ko bitanga umusaruro, byarakuze cyane, dufite ishyamba ryiza. Abakimwe n'abagenzi babo bakora ubuhinzi n'ubworozi bagera ku 33 bo muri iyo ntara y'Iburasirazuba kuri wa gatatu bahujwe n'ibigo by'imari bitanga inguzanyo bigizwemo uruhare n'umuryango mpuzamahanga ufasha mu iterambere ry'icyaro Code Aid. Ni igikorwa bavuga ko kigiye gutuma babona ubushobozi bwo kwagura ibikorwa byabo. Ukuntu tugiye twebwe dutegura kwaguka, turakomeza dutubure ibiti bya avoka ariko dushyemo n'imyembe n'izindi mbuto zishoboka. Turimo turabitekerezaho ukuntu uyu mwaka tugiye gutangirana nabyo, hanyuma turangiza duhinge n'avoka by'umwihariko, twaka amafaranga mu bigo by'imari, tugure indi mirima, twagura ubuso, hanyuma tubihinge by'ikinyamwuga. Dukoranye n'ibigo by'imari aho inyungu yava. Burya iyo ufite ibyo ucuruza ukanabyamamaza, abakiriya baraza. Rero abakiriya baje twabaha ubwatsi, twamara kubaha ubwatsi tukabona amafaranga, bivuze ko nta bwatsi bwakongera kwangirikira mu murima. Ubwangirikaga bwose twayatubusarura tukabuhunika muri za hangari, hanyuma mu gihe izuba ryabaye ryinshi nicyo gihe amatungo yabuze ibyo kurya tukabigurisha kuri meshi. Umuyobozi w'umuryango mpuzamahanga Code Aid mu Rwanda Birasa Patrick avuga ko guhuza abahinzi n'aborozi n'ibigo by'imari biri muri gahunda yo gushyigikira iterambere ryabo mu buryo burambye. Guhura igikorwa nk'iki twita B2B, business to business, bitandukanye noneho no kureba mu buryo burambye, aho abantu bari magirane. Mu cyongereza cyiza bavuga ngo win to win cyangwa ganyaganya, ni ukuvuga ngo buri wese ni magirane akeneye undi kandi mu buryo burambye. Iyo umuntu watangiye guhugurwa, bamaze kumenya gutangira guhinga neza, akavangamo ibiti areba green, ejo none najya ku kigo cy'imari nakenera inyongeramusaruro, nakeneye igikoresho abashe kukibona no mu buryo burambye, ku buryo niyo projet yacu yarangira tuzaba twubatse ku bana ari ku bana guhoraho. Guverineri w'intara y'Iburasirazuba Rubingisa Pidansi avuga ko ibi bikorwa byafashije abaturage guhuza ubuhinzi n'ubworozi no kubikora kinyamwuga. Ariko nyuma yaho kuko babatera amashyamba yasaruwe bibaviramo inyungu, bajya noneho no mu bindi bikorwa byo kwiteza imbere bihuza ubuhinzi n'ubworozi. Kugira ngo mu guhuza ubuhinzi n'ubworozi ndetse n'ibiti bivangwa n'imyaka habeho kubikora kinyamwuga ariko binakorwe neza. Umuyobozi w'umuryango mpuzamahanga wita ku kubungabunga ibidukikije n'umutungo kamere IUCN ureberera umushinga TREPA mu Rwanda Kaori Yasuda avuga ko abahinzi n'aborozi bagomba gukomeza gushora imari mu bikorwa byabo
kandi ko hakenewe guhuza imbaraga kugira ngo inyungu ku nguzanyo bahabwa ikomeze kugabanuka. Grow their business, longer term businesses to more, like a bigger, their business. Guteza imbere ubucuruzi bwabo bukaba bunini kandi bakeneye no gukomeza gushora imari muri bwo. Ibi ni byo dufite mu cyerekezo cy'ahazaza biturutse mu gikorwa cy'uyu munsi. Numvisha amajwi y'abagize amakoperative ko 18% by'inyungu ku nguzanyo ikiri nini. Tugomba gushyira hamwe imbaraga zacu kugira ngo tugabanye bishoboka inyungu ku nguzanyo. Our effort and further reduce the interest rates. Biteganijwe ko mu gihe cy'imyaka 6 kuva muri 2021 kugeza muri 2027 umushinga TREPA ugamije kubakira abaturage b'intara y'Iburasirazuba ubudahangarwa ku mihindagurikire y'ibihe uzaba umaze kubungabunga ubutaka bwangiritse buri kuri hegitari 60,000 mu gihe abaturage 75,000 bo mu turere twose uko ari 7 tw'intara y'Iburasirazuba bazubakirwa ubudahangarwa ku mihindagurikire y'ibihe. Ni umushinga biteganijwe ko uzatwara ingingo y'imari ya miliyoni 49.6 z'amadolari y'Amerika. Tuyo dusabire tujye i Morogoro muri Tanzania ahabera imikino ihuza ibigo by'amashuri byo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba bizwi nka FEASA bageza ku munsi wa 5. Imikino ikomeje nyine kubera mu mujyi wa Morogoro. Uyu munsi wa 5 basize u Rwanda rwegukanye umudari wa zahabu mu gusiganwa ku maguru muri metero 100 ndetse runagera mu mikino ya nyuma mu bindi byiciro bitandukanye. Iyi mikino yatangiye tariki 12 muri uko kwezi, biteganyijwe ko izarangira mu mpera z'iki cyumweru tariki 22. Ku murongo wa telefone turi kumwe na mugenzi wacu Uwimana Olivier ari i Morogoro. Olivier, mbanze kugusuhuza, mwaramutse gute? Aramutse neza JDS, ndakuramutsa ndetse n'abanyarwanda badutega. Yego, u Rwanda rwatangiye kwegukana imidari, kwitwara neza kurava kuki Olivier nkawe urimo gukurikirana ibibera nyine aho ngaho muri iyo mikino ya FEASA? Yego, urakoze cyane JDS. Navuga ko imikino nibyo ni umunsi wa 5 ku ikipe y'igihugu z'u Rwanda, kubera ko ni imikino yatangiye tariki 14 ariko u Rwanda rwageze tariki 14 nyuma y'urugendo rutari rworoshye rw'ibirometero birenga 1000. Ariko nyuma yo kugera aha ngaha amahoro, navuga ko intsinzi iri kuva ku kwitegura neza, kuko amakipe y'u Rwanda yiteguye neza, bagize igihe gihagije cya kampu bitandukanye n'imyaka ishize aho amakipe yitegura ku giti cyayo. Ariko kuri ubu ngubu uwo musaruro tuvuga ku rwego rw'igihugu wenda nza kugarukaho nko mu gusiganwa ku maguru habonetse umudari nyuma y'uko umwaka ushize amakipe yose cyangwa se abahagarariye u Rwanda batitwaye neza. Navuga ko ari imyiteguro myiza ndetse yabaye mbere y'uko amakipe yitabira, niho hari gukomoka rero navuga uko kwitwara neza. Ku munsi w'ejo uwitwa Tuyishimire Eric, reka mbere kuri uwo mudari wa zahabu wari uvuze, yegukanye umudari wa zahabu nyuma yo kwanikira abandi aha ngaha muri iyi mikino muri metero 100 ndetse no muri raye cyangwa se kwa kundi bihuta muri metero 400 ariko bahererekanya agakoni, nabwo begukana umwanya wa 2 nyuma y'impaka nyinshi byasabye ko bitabaza video zigaragaza ko u Rwanda rwari rwitwaye neza kuko bari barugize kwa 4. Birumvikana ko hano u Rwanda muri atletisme rwitwaye neza, rufite imidari byibuze 5, umwe wa zahabu ndetse n'ine ya silver. Navuga ko rero imyiteguro myiza. Uyu Eric Tuyishime waje ava muri APR Bunga asanzwe nakiri ikipe ya APR Athletic Club, umwaka ushize ntabwo yahise akurwa mu irushanwa nyuma yo guhaguruka mbere yo kwirushanwa, cyangwa se hari uburyo bajya gutangira iyo uhagurutse mbere bagukura mu irushanwa. Umwaka ushize rero yavuyemo, niwe yari yizeye ko ashobora kwitwara neza, ataha afite umuhigo w'uko uyu mwaka azitwara neza. Rero akora imyiteguro myinshi ndetse yegukana umudari wa zahabu ku munsi w'ejo, anafasha na bagenzi be kongera kwitwara neza muri metero 400 begukana umwanya wa 2. Bivuze ko tugeze ku munsi wa 5 mu mikino ngororamubiri u Rwanda rufite imidari 5, umwe wa zahabu ndetse n'ine ya silver. Navuga ko rero atari aho ngaho JDS kwitwara neza gusa twabivuga, kuko nko mu mupira w'amaguru Seje ku munsi w'ejo yitwaye neza, igera ku mukino wa nyuma yo gutsinda penalty 5 zose kuri penalty 5 zose kuri 3 batsinda ikipe ya Urambo Day Secondary School hano muri Tanzania nyuma yo kunganya igitego 1-1. Seje rero yitwaye neza ndetse
Petit Seminaire Baptiste hariya ihuye mu bakobwa iza gutsinda Renet Secondary School yo mu gihugu cya Uganda ibitego biri ku busa nayo igera muri kimwe cya kabiri kirangiza. Ayo makipe yombi yamaze gukatisa icya kimwe cya kabiri kirangiza. Nkaho ugiye kureba ikipe ya CGFK yaje ku munsi wa mbere nyuma y'umunaniro muto yari ifite itsindwa umukino wayo, ariko iza kongera kwitwara neza, birumvikana mu mikino ikurikiyeho ndetse ikaba yanageze muri kimwe cya kabiri kirangiza. Ni ibintu byiza byo kwishimira, ariko mu yindi mikino amakipe y'u Rwanda wenda JDS kugira ngo abanyarwanda bumve uburyo ari kwitwara nuko nko muri football y'abatari imyaka 15 u Rwanda navuga ko aho rutegereje kwitwara neza kurusha ahandi ni mu bakobwa batari imyaka 15 batsinze imikino yabo yose uko ari 5, ndetse ku munsi w'ejo batsinze Nyansore yo mu gihugu cya Kenya igitego kimwe ku busa, bahita bajya ku mukino wa nyuma. Nabo bategereje rero ko bashobora gutwara umudari wa zahabu cyangwa se silver. Uwo n'undi mudari u Rwanda rwizeye. Naho kandi muri volleyball amakipe y'abatari imyaka 20 yose yaba Nyanza TSF nyuma yo gutsinda Bukedi ya Masai, nyuma yo gutsindwa na Bukedi ya Masai 1, ariko rero bamaze kubona icya kimwe cya kabiri kirangiza, ndetse na groupe scolaire Ndangaburezi nabo batsinzwe n'ikipe ya Kisogo, ariko gutsindwa nuko bari bagiye muri iyi mikino bamaze kugera muri kimwe cya kabiri kirangiza. Ubwo bategereje nabo imikino ya kimwe cya kabiri kirangiza izaba ku munsi w'ejo. Nako kandi nihuse muri volleyball y'abatari imyaka 15 u Rwanda rutegereje kuza kureba niba rushobora kuba rwatwara umudari kubera ko rwatsinze imikino yarwo navuga mu bakobwa yose, naho ndetse akaba ari timu Rwanda ikomeye nyuma yo gutsinda rero Bomani primary school yo muri Uganda amasezerano 1, itegereje kureba umukino uzaba utegerejwe n'abantu benshi, ni uzahuza u Rwanda na Bishop Muge primary school yo muri Kenya, kuko izatsinda ahagaze gutwara igikombe. Gusa u Rwanda rufite amahirwe ko ruramutse rutsindiye umukino rwahita rwegukana igikombe ko rumaze gutsinda imikino yarwo yose. Nko mu yindi mikino aho nko muri basketball ya 5-kuri-5 IPS Kigali ndetse na Ecole Secondaire Bernadette yo ku Kamonyi zose zageze muri kimwe cya kabiri kirangiza. Ni nako kandi muri 3-kuri-3 ikipe ya Ecole Secondaire Bernadette yo ku Kamonyi nayo yageze muri kimwe cya kabiri kirangiza. Ndetse mu yindi mikino urebye nabwo muri handball mu batoya mu bateye imyaka 15 u Rwanda rushobora gutwara igikombe mu gihe rwaramuka rutsinze umukino wa Rwanda. Aho ngaho ni mu bakobwa, ndetse mu bahungu naho rutegereje kureba ko rwakwegukana umudari wa bronze cyangwa se uwa silver, kubera ko rwatana imyanya ya 2, iya 3 kugera ku myanya ya 6. Gusa mu bahungu mu bakobwa ho navuga ko bizeye kuzatsinda umunsi wa nyuma rugahita rwegukana umudari wa zahabu. Naho kandi muri table tennis ho ntabwo u Rwanda rwitwaye neza kubera ko amakipe yose yaratsinzwe, ubwo ntabwo azigera atwara umudari. Ahandi rero navuga mu by'ukuri hari mu kwigaragaza wenda mu bijyanye n'umuco nabyo biza kuza kuba uyu munsi, nubwo byo batabitangira umudari, ariko bituma byibuze ugaragaza ubwiza bw'igihugu ndetse n'umuco, kubera ko mu byo FEASA ishyira imbere nuko abantu bagomba kumenyana bagahuza mu by'ukuri ururimi nka East Africa, ariko bakanamenyerana bakanagenderana. Rero navuga ko ijoro ry'uyu munsi ryo kuza kumurika umuco w'u Rwanda naryo riba ari ijoro ridasanzwe. Olivier tuyishimire, reka duhinire ahangaha ubatubwirire uti amahirwe masa. Urakoze JDS ni Olivier Uwimana, murakoze. Olivier nari nkubatije tuyishimire. Olivier Uwimana ari mu mujyi wa Morogoro muri Tanzania habera imikino ya FEASA huza ibigo by'amashuri byo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. U Rwanda nyine narwo ruri muri ayo marushanwa. Dufate akaruhuko, nyuma duhindukire n'andi makuru. Icyuma kimwe 500, bibiri igihumbi. Apo bino ni kibiri gusa uri mahoni nkajya hayo mu musaza. Wajya hayo havujya mu bitaro. Nureba nabo have bakujyana mu gituro. Mu gituro no gupfa birimo cyane da. Sibanga icyo cyuma ngo ni icyama kimenya kuko ukigura ari kugura urupfu, kuko bucye cyonona ubuzima bwawe. Dufatanye twese duhashye iki cyago kimunze benshi.
tanga amakuru ku bakomeza gukwirakwiza inzoga z'ibyuma ku nzego z'ubuyobozi zikwegereye ndetse na polisi cyangwa se uhamagara umurongo utishyurwa 9707. Twese hamwe intera ibe hehe n'icyuma. Abantu bafite ubuzima nababona amahirwe bakayakoresha. Iyo duhaha abenshi barishyura bakigendera, ariko abaharanira intsinzi bo basaba fagitire ya EBM kuko bamenye ibanga ryo gutsinda. Nibyo koko ikurire loto yakuzaniye Tenga Promo, aho fagitire zawe za EBM zaguhesha amahirwe yo gutsindira agera kuri miliyoni 50 y'amanyarwanda buri kwezi. Kanda akanyenyeri 562 urwego yandikisha kuri Tenga Mara na Tenga Promo usabe fagitire ya EBM maze ujye mu bahabwa ishimwe kuri TVA, umunene amanota yo gukina no gutsindira menshi. Tenga Promo, bamiliyoneri bubake n'u Rwanda wifuza. Icyitonderwa ni amafaranga usabwa kugira ngo ukinire ibihembo bya Tenga Promo. Iyo nkoresheje kode nshya ya Movit nsohoka uko nshaka, udushya na Movit. Iyi kode ivuguruye igura umusatsi mwiza muremure kandi woroshye. Gerageza sitiri iyo ari yo yose maze ukoreshe siporo ya Movit ituma umusatsi wawe ubengerana ugaragaza itandukanye. Movit iboneka mu masalo yose na butike zikwegereye. Movit, all day confidence. Olivier tuyishimire, reka ngusuhuze mu kanya nari nkwitiranyije na Olivier Uwimana. Ubu tuvugana wowe uri muri studio za Radio Nyagatare. Uwimana yatubwiraga ibya FIASA, imikino ya FIASA ibera mu mujyi wa Morogoro muri Tanzania. Hari andi makuru ya siporo nawe ufite?